Nali tu se tek buku mungkin. Aju pakai nali tu se tek buku. Nah hello. Aju sila mana ke? People se schedule ma, people se article ma. Next ulang mah malah. Tahu arju tahu lah kata sangat pido lata pitung lo. Di panjat tong lo ke kan ada arju kam long ima mentu masa kuri nahi ma pun lagi lo te. Sik sik tu arju ni lam ke. Betul lah ya. Kadang macam lo dah si Hangzhou lo, sudah kita six itu komada abang tu tumsi Arax kerjaan konstitusi kita tu artikel 342 kalau kita betul, kalau tu ni yang si 60 kita bom abang tu yang si konane kapre converted kalau tu ni lihat 60 Arax ke long le रहता है balong le lo terusang kita tu Lagi kenang sot mana Karbiang long penan abang photum kategori kace krong. Ame thang jongjung kategori kace krong pu abang photum. Nili ketek long ateng de Karbiang long ke contribution zero lah. Rat fan ki pi ka pe jir. Ala so ho a contribution mang thek long lang. La si la so saeng ding bang nili. Nonan non pu de thek long lang. La sona bang photum si pini. 1986 abu men ki bang ahut Karbia hemprek ke hang ajoy ne pen karbiyan kacho boykot karbiyan kacho chok kacho theng karbiyan hemrit kacho pi pen chenglok apran ke dam nang ta dulo hemprek ajoy ne pen non lason thak si pini theklong lo je siksidul aja kong themu hemprek pen ta Siksidul aja kong themu pupen kapang dak pen chenglok lahai tum social media along penan theklong lo pinang tum social media long lang long te chini je hola sohot political discussion long langkung habe auditorium holo long dolo hola sohot je kathar kopilo pu je Siksidul ke president of India ta bypass kuri une president of India ta interfere kuri une la an si 62 raja kong gethil para 14 long langopu para 14 long lita loge loge net long chelang lo 62 abuk long lang lo constitution long lang lo ni liada bangke para 14 long ketok bangke je governor commission isi pang niun governor commission pang ni una bangke je Siksidul area long jongsi mane development akam se for example la so auditorium hall bangke la ke ki la so auditorium hall la so rengmong hom auditorium hall la kim ke pin ben se tangka chodet ba tuar folai na tuar kim ke pin pen ba beleg institution beleg building scheme amukha asa yang deng claim pin ben tangka chodet pulong te governor aning hanga teng pen jada commission bahayun pusi a b c pudo kala ke 62 paragraph 14 along sikit tok chot sita da ke paragraph 14 along bangke je president of India lason interfere kori une 62 phanke president of India ke lada ke bypass kuri une lana power kang tang buke tokte lasi lahaya puthak kaching ki ke chethan kachimung ye phansi waida klarsa pen hokpet alam kachini ye phansi rara thingno ke pon je phansi pini da ke pon nangdum theklong lo pini da ke nili peiselong da ke life sigipi mangyok ta patune da ke mangyok ta arjulong la position ta dake lasi lahai puthak iltum 1986 amumenason tum repeat nang nelo hempre kenang ye Karbiang long ton autonomous council jurisdiction angkangan ke Karbiang long West Karbiang long kedoan arar tuman ke hempre nang ye article 244A autonomous state ke kenangji puke 1986 pensi ami ebange dhelo
se autonomous state ke hang be ke bang ke cheng ke 1964 anikan sa amede ke the bang ke 1986 men lo ke cheng hala sot bang ke lasi laso mukha ke pipolo da ke the ke re tum pinan chelang no thekser ser tu hada ke Dr. Jointerong Pita doctor pass at kelli master degree pass gynae specialist da bang ke Dr. Dharam Singh Teron hulata first class ke pass ECS officer APSC PPNC Professor Angela Terang hulata professor ke mantang thekser bang Dr. Sar Singh Terang lapen ke Elvin Teron hulata JNU bensi first class international political science ke pass lapen ang partame non Hulram Terang tame hola so SSC general lata thekser minimum qualification bang ke dake graduate angse hola tum tame siksidul pen ke tum karbia khae phan karbia long di phan ke cherai komun elupu alang tum matha par 60 autonomous state nangi pula se non ke autonomous state pen te 60 themu original 60 non phong nil tum Delhi dam lo long cap autonomous 60 council che tong lo long cap tum ke CA ma tum ta PS1 da be autonomous council ke along apre ke hala block development office a taxi to aba ke dak non la hamren hala DC office a taxi to autonomous council ta CA ma PSO ta long le puge madak derla tanang tum lage practical ada ke nilong ke tu ada ke CM abanglo be kota be lata hala daga thang la original 62 la cap kipi mopen Elvin Teron ke than la soteng si oda ke nonda do bom lang la si 62 rang mong ke kang tang nai ke indiang mong ke non mang ke Karbin Autonomous Council thang la 62 mong ke Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.